Sai jojo nang liluang di dalam ngagok dosa. Sai mahe nang rohaki mangado pisudena.
sarang udah pakai nang mering batango. Iya. Oke, masih keren ya, Mak? Masih keren ya? Kalau mulai di bulan hari, nama pun kalau dari bahasa tiga. Nah, jadi mulai tema lumayan sama Turia buka bulan parmopon di Parsauna Goni alamat kampung di Uduri. Jadi tak puji Tuhan kemarin dehitas yang nomor di metodis 200 sada ayat sada 1 2 tanah tu bimboi tok tong malungun roaki. Pos utuhan roh aku. Utuhan tu buton diki asa conok tulang bumi. Sada Tesalonika 4 Mamuka sanayat 10 sa 1 ayat 14 songonon ma hatana disin alay naing ma takas botoon muna ali akadungan taringot tu aka na modingi asa unang marsa kamu songon aka na deban na somar pakirimon ay mono porsia hita na mati Jesus dohotehe sandok to gihonondi di debatado rapdohot Jesus nang aka nang mondingi marhite-hite ibana ido sahatna amen martang yang mahita mauliate ale Tuhan pasaha roa nami tu ada pango sala totong dope di bagasan hari pason hami sahat tutikion ale Tuhan di namar tungu hami tongon di bagas ni keluarga opung dio na 20 imale Tuhan nang jumolo dia lapo siang tonga-tonga ni Huriam nak moni siang tonga-tonga ni keluarga besar Opungyo na 70 dikion. Opele Tuhan nang kau ngadat habatakan nami ima acara pangopon di Botalion. Totong mau pasal kami terupang oleh Tuhan asa homo totong na manorangi roha do pikiran kami salhut nang karun mobi nasida oleh Tuhan namar hula-hula baru asa boy dengan mardalan ulau nona le Tuhan kala marujung di bagasan las doha dohot dami na sakoy nang di aka ulau nami na marudut tapi le Tuhan tu aka ari na mangihut totong male Tuhan ho na maneroy dela ho na mangareon dami di tonga-tonga ni ulau sahat ulau na cara pataro nami le Tuhan lima amanamion tu inganan para sa tokinani atau ngale Tuhan unang alang asin roham upasahat kami maulaw ng tutanganmu asa homo totong na maneroy dohot na mga ramot ingawin sa na dosa pangalasyon nami jumulose sa may unang igabi pangabagi holong nirham na nang si pasatong mulupet tuhami ganot marisada-sada atong jalo matangiyang Panginoon nami
Kupasahat kami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Atong rahmahita mangidohon tangiang hatopatay alay amanami. Alay amanami na nilagapijang sa pinapaliyang magwarmo, sa Roma harajangmu, sa isaw makawali rami na tumahoso ng makijang. Leong matuhami sa dalawang mamuruan sa lakari. Sa isaw malasanami sa panasanami. Ido sa nidona na magdosa tuhami. Unang kami tuliyon pangunjunan. Paluang kami siyang pangako. Ay hola pura harajao, doh tagogoong, roli hasarapon sa leleng bibelena. Amen. Asing rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holam di rohani di bata ama, dohot parsauran di tondi perbadia mana mandongani dalam mengaramoti hita salutna. Mulai botarion marsogot ng rodi sa leleng bibelena. Amen. Iya, semua nikmat mulai mari kamu